अहानबदा मरोइबा पाव पांबैदे लुचिंगबा एमपी की कांगबु मियामना चटपा यारोइ हाइना थेंखाम कयारक थिंगलबसु लेंगाकना पुथोखरे अमदी ngasi nongmagi oiba lemna mit layengmagi camp ama 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲 amadi 𝐶𝐫 𝐻 foundation imphal ani na punna kutsamnaduna sinduna 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲 da leiba 𝐾𝐲 mandopta pangthokre मैं खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक्चबा निमिदांगी मणिपुरी पाउ मिदेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला मैरेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी पांबैने लुचिंगबा एमपी की कांगबु मियामना चटपा यारोइ हाइना थेंखाम कयारक थिंगलबसु लेंगाकना पुथोखरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचना लैबा नुंगसुमदा लैरंबा एमपी कांगबु लेंगाकना लौथोकनबा ऑर्डर थोकपदगी मियामना लौथोकपा यारोइ हाइना थिंगलबसु अथिंगबसिंग नाथैरगा ngasi पुथोखरे नुंगसुमगी मियामना कुकी खुतलाई पाइबसिंगी मखुतगी सेंट्रल अमदी स्टेट फोर्स ना कनबीगनी हाइबगी थाजबा लैतबना पांबैने लुचिंगबा यूएनएलएफ की कद्रासिंग अदु पुथोखिदनबा यामना कन्ना थिंगदुना लाखी अदु मोइनमक लेंगा कद्रासिंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की इंगौरोक कैम्पा पुख्रे अयु अंगनबदगी हौना मियामना मखोइबु पुथोकपा यारोइ हाइना लंबी थिंकी अदुबु मसिंग यामलबा पैरामिलिटरी फोर्स अमदी मणिपुर पुलिस की टीमना मियाम अदु टियर गैस सेल कापतुना तानखाइबगी थबकना चिंगबा चथदुना केस्पर याउना तोंगान तोंगानबा गाड़ी सिंग सिजनदुना कद्रासिंग अदु लौथोकपा चंगदुना पुथोखिबनि हाइरि ngasi nongmagi oiba lemna mit layengmagi camp ama 𝐶𝐲𝐶𝐞𝐲 𝐻 foundation imphal ani na punna kutsamnaduna sinduna 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲 da leiba 𝐾𝐲 mandopta pangthokre lemna mit layengmagi camp adu kamari leinana 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲 gi secretary general gi thopuriba mayang langbam romesh na phongdokibada hojik ahal oiraba singa thengnariba mit nungairaktabagi khudongcha daba kaya loinana mobile ka henna yengbadagi angang kya da mi sokhalakliba asigumba kaya asi yengluraga awareness oina amadi miyam da khara ओइरबसु थेंगनरिबा खुदोंचादबा कया असि कोहनबा ngamnaba khanduna ngasi ki campus pangtokpani asigumba campus sinbada achoba thodang loriba 𝐶𝐲𝐻 foundation imphal gi management team staff doctor nurse amadi campus bu mapung fahan kiba ꯀꯛꯆꯤꯡ प्रजा की मियाम बो हाइनिंगा लेतना थकत फुंगदोरकली मातुंग तरकपदसु ꯀꯛꯆꯤꯡ मियाम की याइफनबा चंगसिनजरक्पा थबक थोरंग कयादसु सरुक याबियु मपुंग फहनबियु लोइनना मतेंग पांगबियु हाइनसु फोंदोरखी ngasi ki camp aduda ngogdong diabetes na maram oiduna सोखनबा मिट के अनाबसिंग मिट की प्रेशर वांगबा अंगांग द मिट की फिबम सोइना पोगलकपा मिट प्राम का खतपा मिट ngang लगा हगचबा फावबा अमदी अतै अतोपा मिट नहलकपा लैना सिंग स्क्रीनिंग तौखी लोइनना मखा ताना ngौदोंगी सर्जरी तौनिंगबसिंग PMJAY अमसुंग NPC NHM की मखादा 𝐶𝐲 हॉस्पिटल दा निमिट निनी लैबा अमसुंग ट्रांसपोर्ट की खुदोंग चाबसिंग फ्री दा फंगनगनि हाइरी ngasi की कैंप अदुदा पुन मियोय चहुम लयेंग चथखी हाइरी हौखिबा चाही लिसिंग अनिगा कुनमाथोइदा हाई स्कूल दगी हायर सेकेंडरी दा ओन बहुरखरबा हायर सेकेंडरी 18 ngasi फावबा सेक्शन हौरमदना लैरंबा स्कूल सिंग MSF ना थेंगरे हाइरी MSF की माइकै दगी फोंदोरकपदा हाइरिबा महै संग सिंग अदुदा मतिक चाबा प्रिंसिपल थंबगी महुत प्राइमरी हाई स्कूल लेवल की हेडमास्टर नत्रगा हेड मिस्ट्रेस ना चलाइबा सि लेंगा की करी करंबा अनौबा थवंग थौसिनो असुगवान हायर सेकेंडरी सि चलाइरिबा मरकसिदा खंगहोंदना श्रीवान हायर सेकेंडरी के यूटिलाइजेशन
ओइना लाक्तुना प्रिंसिपल की थौगाई पुरीबी ओजा अमबु कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ओइना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की खंजिलकपसी MSF ना अंगक फावी हौखिबा लिसिंग अनि के कुतरु के फेब्रुआरी की तारीख 13 तसु एजुकेशन एस की कमिश्नर नसु सब्जेक्ट की ओजा सिंग की एलोकेशन थोखिबा लैरे अदुबु हौजिक फाव हाइदि हायर सेकेंडरी सिंग असि ममिंग खकी हायर सेकेंडरी ओनबा ओइरब्रा मदु ओइरगना मणिपुर लैरिबा हाई स्कूल कुदिमक हायर सेकेंडरी ओइना लोइना ओनथोकपिरो हाइना पेंदबा फोंदोरकली हाइब एकेडमिक कैंपेन असि मखादा लंदम असि महरो थुना मानबो था अमद खनबा याम कन होनतुन लागली असि नसि मक्सु हाइब कैंपेन असि मखादा वांखै हायर सेकेंडरी सुबन हायर सेकेंडरी अमदि हुजु हुजु पन लेजरिबा हायर सेकेंडरी असि दसु चरी हौखिबा चाही 2021 दगी हाई स्कूल दगी हायर सेकेंडरी दा ओनबा हौखबा हायर सेकेंडरी तरामापन अदुगी मनुदा हौजिक फाव एकेडमिक सेशन हौदना लेब स्कूल सिंग MSF ना थेंगजरखि हायर सेकेंडरी अमा ओदगी लेखम थोकपसिंग मतिक्सा लेखम थोकपसिंग अमता लेरमदबा हायर सेकेंडरी सिंग MSF ना थेंगजरखि मसी ममिंग खकी ओलब्रा हाबदे MSF ना लेंगा कि मेकेदा हंजरी मसी फाव हाइबा महिलोइसन सिंग असिदा मतिक्सा बा प्रिंसिपल थंबगी महु प्राइमरी हाई स्कूल लेवल की हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस स्कूल चलाइब थेंगनब MSF अंग फौजे प्राइमरी हाई स्कूल लेवल की हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस MSF फौजब इकायखनजब नचदे लेंगा की लेजरीब रूल्स रेगुलेशन नियम चुम्ब्रा है MSF की थमजरी असुवाना हायर सेकेंडरी चलाइब तंक खंगना सिर्फ हायर सेकेंडरी की यूटिलाइज पोस्ट ओजा प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी की खंजलपसी फौजे करम गवर्नमेंट की अनौब थौरम MSF हंजरी हायर सेकेंडरी प्राइमरी ग्रेजुएट टीचर चलाइब यारदी मणिपुर लेक्चर पोस्ट थम्बगी मथौ तारिब्रा हंजरी हौखिबा 2026 की फेब्रुआरी तांग 13 एजुकेशन एस की कमिश्नरना हाइब स्कूल सिंग सब्जेक्ट की पोस्ट एलोकेशन थोखिबा लेरे अदुबु हाइब स्कूल सिंग चतुन येंजरुब मतमदा ओजा अमता लेरमदबसी ओलिबा हायर सेकेंडरी सिंग ममिंग खकी ओइना हायर सेकेंडरी ओलब्रा हाइबदु MSF लेंगाक हंजरी असुम चथरक्लबदी लमदम की मरुब ह्यूमन रिसोर्स माइरोई खुनाई नंगनब थोई माइरोई की पुनसीद अकायब पी मरम अथुब दरकार लेब थबक थौरम वालीब लेंगाना पाखत्पियु MSF की माइकई अकनब मौद लेंगा की माइकई How to use and how to take care LPG gas haiba hiramasigi makada ISDC club panthoibi sanglen the awareness program pangthokre all gas manipur state amadi sek mining thaubi lab sek mining bazar ga kutcham naduna pangthokiba awareness program aduda all gas care AGC manipur state ki manager SSJ prakash amadi AGC manipur state ki field assistant chu oiriba sumangala gi artist happy rajan amadi AGC manipur state ki caretaker yumnam asni amadi AGC manipur state ki official kyana saruk yakhi ngasigi program aduga AGC manipur state की मैनेजर SSJ प्रकाश ना गैस तक थोलकदबा महौ लांगपोक सिंगी मतंगदा मियामदा ताकपी तंबीदुना खंगहनकी Pangal Student Union Dhanammanjuri University PSU DMU na DM Community College ki isu athubuda loisin bina ba takselakli Union asigi maikei degi thadorakpa tirolamada Community College thokliba isu singna mahairoi singda chauna awaba mayoknare maramaduna Government of Manipur Dhanammanjuri University DM Community College amadi concern authority singna mahairoi singi tungi punsi ki khanbiraga athubuda isu kudimak solution pubiraknaba wafam takselakli
Universal Friendship Organization UFO Western Headquarter Number 1 𝐶𝐢𝐯𝐞 Battalion की मखाद लेबा मैते हुए लालोंग सिंटम संगलेन सजल एकेडमी UFO कबो वर्किंग ब्रांच की अहानबा राइजिंग दी की थौरम ngasi पांगथोखरे बिसुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कबो वर्किंग खुनों द लेबा मसा संगलेन असिगी ngasi पांगथोखिबा राइजिंग दी की थौरम अदुगी मनुंग चन्ना CI कॉलेज बिसुपुर की हानेगी लेक्चर नोंगथोंबम इबो पिसकना होंगनबी मतुंग इना इबुदौ पाखंगबा येकपा मलेम की फिराल चिंखतखिबगा लोइनना UFO की मेंबर क्याना फिराल की मफम द सैल्यूट पीदुना इकाय खुमनबस उठकी ngasi ki kabo working gi loya lakpa community hall da pangthokiba rising day sigi mapungoiba thoramuda CI college Bisnupur gi hanagi lecturer nongtombam ibo pisakna athoiba mithung loya lakpa thogal loop kabo working gi president kuman dev ni maida thoromapu amadi the model club kabo working gi president khaba mangang ramesor sanabam yauna atai maru oiba miyoi singna akhanaba mithung den sing oina sarukyaki खुदिंगमुखि तारगा अखोय कैदौरिगे अखोय करी खोमथांग लौरिबगे करी स्टेप लौरिबगे लौरगना कदा यौरे फोन फंगिब्रा फंगदब्रा अखोय पुल्लब्रा पुंद्रिबगिना करीनो परफॉर्मेंस पंथोपना कोई करीमरमदिगे ngamdrimno हाइबगे कोई रूट कोजम द कोई समतायबा अखोय रूट कोज खंगरगदी सिम्टोम ने अखोय ट्रीटमेंट दबद कनारोय ngasi mate ya khoina amana ngangma amana tadaba ma ja du mane loi khanga boni hai go megi tendency leiba adu mo akba taxi khasi warpa thobal lon lon chorakpa khara makhai da ku phanga maneba aduna di aina thingajuruba kulong thiba ma kakki wari masi ki thabak se samana tawragadi phani haina khanjaba puthok ba point je अकोई ताना के देखो मतलब तो कोई पंडे बा अमोल मुझसे करने बा माना तो उन्हें क्या भदे नो माँ कत्तर खंगमी ने हाई भी शेयर तो कोई चतरा दुम लाया बा मशीन मंजिक करी की नो what is root cause मट्टा ये कोई की अमन नंगा मता दबा चे कोई करी तकी नो मशीन आइने सुम खंता जबदा अकोई की नशी देखने सही yang कहीं हुंकू की ममांग दल लेरंबा अदुगुम बगी Yumbalon togolan bebar sanalon sat mayam no kaithar patagine amana ngamata daba amana habida indaba amana ngamna blame tonaba line haiba min haiba wa go yamal line loba line ba kawi afaba kun mayam khundil laga ina kun adu aina makoina naha lakpada ai ayang ngai khoi gi maru oi badi ngasi lingchen biriba thawal luk ana leiba se pai upan singchi bevhar koi ngak sei aduna asina mayam sigi oina thaina dagi landam na se kandra laiba laihidraba laiboi graba singu gi saruk chilaga makoi su le obani khoi gi sarukta leiba ibungo thawal luk asigi perse oiriba nimai loinana ibungo si ikhoigi mayamgi ma masanu panu pi pokna punamaki oina koina kaino amoina thamjarabani ado mahapta makheni phamalo akhoidi matam gi oina karga lakhani akhoidi adu kaino tongna thambiro loinana kalab mani mangasi ki apunba oina mahakna prasena moidra leire ahan gi saktam julore ahan gi su yanai school gi angang sing mayam ya nei maha amsu thamo loina na khoina tamona haibe yawi pabung ko santana yaw bi di haibada adudi haigano makhoi se pabung gi da mukta leibani aihak su pabung aikoi samna haibada second world war gi di aikoi kham gi mathau se leiraktre second world war gi aikoi na khange madudi numai gi matam la e haibo adu kari gino sajal na ngasi bawda maite hoel nang sidam chanlen sajal academy haraga lamdam khudimakta mafam khudimakta sandoga thami bise kari gino haibase masi amtang wakal taminasi aina khangjeba khara haijege ayon aran yaw khudimak ngapigani kari no haibada aikoi ge ipai pu singse asuki matik kalamne hairiba sajal asimaksu ipa ipugi loksing mayam adu lehongna bagidamakta aikoi gi
ओजा लुसिंग पोरेंगी अपोपा सनाहल गुनेश्वर असिगुम्बा अखोगी गुरु असिना मसी गुरु असी अखोगी कनोगी अखोगी 1901 दा पोखिबनी मालेम द पुंगदार किबनी JSC na taliba demand sing lenga na athuba matamda mideng changbiduna thabakta onthokta tarabadi makhal makha kya gi khongjang sing changsenana ba sem satuna leire haina JSC gi advisor Tingtham Sandramani na phongdokre All Manipur Trade Union Council AMTUC amadi All Manipur Government Employees Organization AMZEO ani gi apunba body am oiriba Joint Administrative Council JSC na matam kya gi mamangdagi tanduna lakliba demand manga state asigi government employee amasung pensioner sing da piriba dearness allowance DA dearness relief DR gi senpham asi central government gi employees sing da piriba DA amasung DR gi senpham ga manana PBU state asigi government employees sing gi thabak tawbagi matam asi sahi humphunithoi phawba sangdok piduna hojik hangduna leiriba subordinate services sanction post listing yankhai asi Manipur state staff selection ki kuthangda athuba matam gi manungda mention biba NPS UPS ki mahuta all pension system chana hanba amadi government employees sing gi thangja numit ki kakraba suti sing adugi thokiba order adu cancel tawbiyu haiduna JSC na Manipuri governor chief minister amadi chief secretary da pisin kiba memorandum adu thabak oina onthok taba tarabadi makha taba kari khongjang changsin gene haibigi matangda tongan ba district singi deputy commissioner complex ta thabak tawriba employees singa unaduna wari sanabagi makha chatharak oina ngasisu kakching amadi Thawal district ki DC office singa thabak tawriba government employees singa unaduna makha taba khongjang singda punna saruk yaminana bagi matangda khananai nakri haire Asimaksi JSC Secretary General President amadi atai executive member doina ai sabak yauna Kaking district ta ngahan Bisepur Imphal East chimba DC office chatna akoina mayam de awareness piba amadi mayam kholau lauminna bra adi makha chathar poina ngasi mu Kaking district ta chatna district SDC SDO adu chimomogi DC complex level office khudimok ta changnana akoina mayam si motivation piba amni awareness pidana koina to koyaba government sin matam chana thabuk lokhu tirchagadi khoi si jog style bang to koyabi film le sida mayam si awareness pidana cooperation pidana ba se khoi motivation chachre hoji mala khoi Thobal district ki DC office ang changdana DC office complex le riba office khudimak aya ba changdana hoji staff mayam si awari batai sanaraga khoi matungda to koyaba khoi demand sing pi director gadi Away Tabak is trying to motor Koda Sozo Pinanaba, Commission Mam, Amagama, Pau, Hodung, the Nangasi, we am Nungaiba, Mikubama, when I am gender, saying Lenabugi, am Mikuma, I don't see, Samantha of the Masida, Maruina, employee Mayam, Orange Labiba, quite the same is Natana, Ate Department Kuringi, Amadi, Office Kurim, employee Kurimanasu. I think what the Shina Mayam will put demand, but if Panavanda. Yaremo case Hozo Pibidana, Quay Pamam Topa, employee Kunimaki, right chair, Lomina Si Haina, Mayamda, Apil Togeri. Salibathasigi Kuntareta Muslim Advocate Legal Services Organization Malsogi General Body Meeting ama Imphal West ke Hiang Thang Palakta Pangthok tuna Lisingani ga Kuntaruk Lisingani ga Kunmapan gi organization asigi Thaupuga da basing khankre ballot paper gi kuthang da election tawduna khankraba nongna Thaupuga da basing di President gi famda FA Khalid Advocate Vice President da MD Zamil Ahmad Advocate amasung Sarwari Begum Advocate ni General Secretary Dr. Ravi Khan Advocate Joint Secretary MD Azmal Hussain Advocate amasung Salima Begum Advocate Finance Secretary da MD Nazimuddin Saha Advocate MD Ayub Khan Advocate MK Azir Advocate Azmal Nisa Advocate Sayeda Nazira Advocate Auditor Oina Salman Khurshid Kori Advocate Advisor MD Tahir Ali Retired Government Advocate
लियाकत अली एडवोकेट अमसुंग एमडी जकीर हुसैन हाइना मसल सोगी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट डॉक्टर रवि खाना खुदेक पीदुना थादोरकपा चिरोल अमदा खंगलकली Sangangai Community Hall, Imphal West, Justice for the Six Sons of Kaubru Joint Committee, 𝐍6𝐶𝐞𝐰𝐬 Vener Makada 6 Liangmai Naga Taruki Atumba Wayal Fanghalu Haina. Sit-in protest attack Sangangai Apunba Club, Lengdaiga Kuchamaduna Joint Tribe Council ZTC Amuko Kokumi Luptara Marigi Civil Society Organization RIFPCO Manipur Amadi Organization Kiana sit-in protest adu Sagatki. Sit-in protest aduda human chain same to next slogan kya lauki loinana lenga ki mafamda taliba demand sing habidi miyoi taruk hatpada chenaba sing faba su abrogate tawba kuki National Front KNP bu terrorist organization ni hana lauthokpa nemcha ki gwen bu deputy chief minister dak lauthokpa amadi legal village sing eviction illegal village sing eviction tawba haidiba demand sing asi athubada lenga nga thabak to onthokpi haina taksenki Hotel Enchantone sponsor Tauraka Mangal Foundation Hairok Amasung Mai Pakpi Organizing Committee Anina City Club Hairoka Kutsam Naraga City Club Hairoki Sanabungda Tim Kuntrani Toina Group Nipantong na Kaidokuna Pangtokiba Fort Mai Pakpi Memorial Trophy 2026 9A Side State Level Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Zone FC Achan Bigaina 786 Sporting Kairangbu Goal Mari Amada Maiti Bapikre Ani Suba match ta 7-star Hairokna Unity FC Konai Tong Bu Gol Ama Sinoda Maiti Bapikre. Hauze Aroi Bada Maroi Bapa Bukhana Pizari. Pambaina Lutingba MPA gi Kangbu Miyamna Chatpa Yaroi Haina Tengkang Kyadak Tinglabasu Lenga na Puthokre. Amadi ngasi nomagi oiba lem na mit layeng bagi kem pama kakting kalai kakting amadi siza eye care foundation Imphal na punna kutsam na duna sinduna kakting kaithia laiba Krishna Chandra Mandokta pangthokre ngasi go na notice window TV na sandok chaba numidangi manipuri paw mata ngasi loijare mideng tabidi pa ponong pamuka na khurumjari Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna Any Subject Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Gi Maikadigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship Facilities, Part-Time Job Assistant ki khudong chabasu pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoi gi office Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsin birau.
North Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau